nene erete munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua acagure gatagati ga kuruta wira wake wa guteithiriria president kana gutiga wira na gutuika mutongoria wa ruriri rwa Mount Kenya. Akiaria na andiki a mohoro taunini ya Webuye, mubunge uyu ni ahinyiriirie urumwe gatagati ka atongoria a bururi niguo kuhingia ciraniro ciao kuri a Kenya. Ongereire ati gatiba ya Kenya ni itikiritie abunge kumwoera ikinya aga gutia watho. Story ya Mount Kenya na Kingpin na region na ubabe itaendelea. Sisi tumeomba ya kwamba Mheshimiwa Rigiji apevwe kwa mtu mwingine, akwe Deputy President William Samuel Ruto, na kama atapevwe, katiba yetu iko clear within the constitution on how parliament can force Mheshimiwa or the Deputy President to step aside.